Okurugirira ahari Jacqueline Kamakune, Senior Communication Officer omu National Lotteries and Gaming Regulatory Board, ebyoma ebikwasirwe bimwe bibaire nibikoresibwa abantu batiine rusa nk'okukihikire kuba nikitwazibwa. Olwaleero tuze mu activity ya enforcement oba gye wandiise operation machine haram gye twateekawo okulaba nga tujja ebyo ebyuma ebitaliiwo mu mitendera emituufu okufuna tebyafuna license. So tuli wano okulaba nga tubijja mu bifo gye biri. Essaawa zino tuli Mengo ate tutambula mu bifo ebirala. Tulina ttiimu eziri mu North, mu East, mu West ezikola enforcement. Tubijjawo kubanga omulimu gwaffe ogw'amaanyi kwe kulaba nga tuziyiza abantu mu obwo obuzibu ate obwandivudde mu zzaala. Bwe biba tebiri mu mitendera bisobola okuteeka abantu mu matigga kye twandiyise gaming harm. Kamakune nashoborera ngu bimwe byoma ebi nibitaho mu ihanga bari kugira ngu n'ebyoma bya za kompyuta kikaaha babijingirira kukoramu ebyoma bya zaara bitari aha mutindo. Naye era tuze mu kino ekifo kubanga tumanyi nti kiri irigo. Ttiimu yaffe eya regulatory compliance bw'egenda mu field eraba nti epima nti ebifo byenkana size ki biri enclosed biri mu mitendera emituufu kubanga gaming ono talina kubeera ate mu kifo kiri open oba mu kifo nti kiri awo kiringa kino kye mulaba emabega kya bibaawo erina okubeera permanent structure. So omulimu gwaffe kwe kulaba nti tubijjayo eyo ate tubitwala nti ne bitadda mu bantu oba mu community obikozesa. Ogu nagira ngu bahereze kukwata ebyoma bingi ebiri omu kika eki kandi ekikwekweta eki nikija kugumizamu. Omuntu bw'akwatibwa amateeka gatukkiriza omusiba kubanga nga leero bwe mulabye tukola ne poliisi tumutwala ku poliisi ne tugulawo omusango ng'omuntu yenna amenya amateeka then ne tumutwala mu kooti. So kooti yesalawo okusinziira amateeka ga gaming kye gagamba n'amateeka amalala ate kisinziira misango ki emirala gy'abeera akoze. Amakuru aga ga Shakwa Mande Ateny omuri Kampala.